Uy, gawan ka dyan. Bu, mangisda ka dyan ka na? Da puro man ra mga water lily, kung yung lamon dyan ra. Bu, may dyan ra o. Sige, lantawon tabi kung sagad dyan man. Ano rin nakaptan mo? Gay, pangka tanaraw. Bu, pangka? Testingan tabi kung pag-angagin man mangisda dyan ka na. Saka saw pa ba? Gwapo trip mo ba to eh? Sige, saw lang ah. Uy, lantawon tabi kung basko gid man. To. Kita ko. Isda gid man. Kabalan mga klase ka isda raw ka parapit eh. Oh. Ano nga pangka man manuit? Uy, naway ha. Ayos ah. Tistingan ko man balarak naman. Up. Up. Ano naman excited ka mong lata lang ay anay. Dakmaan dayon mong abtik tao ya. Sos naglubog. To. Agay dakop, agay tilapia lapad-lapad. Grabe ka ba? Abtik gid man to lima eh. Daya ko nimo to eh. Sarap pa? Iminyan bagid. Ayos no, pwede ka gamitin pangka manuet no, manaka pa tilapia. Up, marar na. Grabe to yun. Dumagwa sa tubig eh. Lagsun na gid ang pangka eh. Bay kung himuon ko man yara sa amon kung may madakop man. Basi malangawan taken lang. Uy, ay. Gamay lang eh. Liwat. Up. Ayan na. Takmaaran. Uy, takma. Dakparan. Ay, kuri ka mo. Dapat patas kayo ng abtik. Liwat. Arat na, andyan na. Uy, ganganganga. Oh, me, agay.